Kakenhun ki kontraktor hari boy district ki bala penlong biang ya gaji kendu ha kesin ka baar na gebenta banjit bat pen scam iki nongkit kam jong kakenhun. La ban kedau bah gaji kendu ke benengkong jong ki kontraktor hari boy district. Ki lebu ye ki katto ka ne ki riurang ba ban pentelun ye ke kam bat ban bubet ye ki jingdon kam jong kakenhun. Bat menta kesngi ha gaji kendu ka baar lajit thamai bat pen scam ye ki nong yelam kakenhun. Shushu ka jinglum lang jong ki kontraktor nari boy district. Bandon kakenhun kadehdin bagi kontraktor ki bala trei la slam hagani ke kam ki mat jinge na kapor sakapor bat bun ki kam ki bagi kontraktor nari boy kim juyo ban trei hapo ke distrik lajong watla kata ke kam kila ban trei henrei ki bayo ye ke kam kontrak ki dei ki badapar nalor kata kadon kam ki ban penthemai ye ki kot ki slam man la kesnem kat baga kampat kim juyo kumta giri orang ba ki batrei kontraktor la bun snem kila lumlang ni ki parlok ki betrei ke ju ke kam bantau ye kene ke kenhun ke balatim kum ka Riboy District Government Contractor and Supplier Association ke bamenta ke sengi lajit ye ki nongkit kam ki bapura ki bakenthop ye uba plilat tiuso kum presiden uba Doris Sulen kum general secretary uba CL Mashring kum working president ha ke balapen kenthop ru ye ki sangut ki vice president ki balajit ban mi khamat na ki santili ki block ke district sangut ki joint secretary ki balajit ban mi khamat na ki santili ki block ke district lembat kiwei. To mta kasngi la ban pelok yang kena general meeting jong ka sing jong ki kontraktor jong Riboy ke juli kumbang ila yo ban show meeting kini ki por bala dep tem ta kasngi ila khot kana kini ka meeting ban ila yo ban posko ye ke jinge jong ni ki kontraktor ki ban pok district habi de ki kam ki jam ki kunta kum kayeng ban ki baro ki kontraktor ko yawan ban shimata la kwa ban shim ban petmai no ya kani ya ki no ki kam ki petmai di halot jong kata ka jinge kren ka jinge ther ila shim ke garai bala result no ya ka tuka barim ki no penyak ya barim bat ila jit ya ki no ki kam ki petmai te la jit enga ku presiden ta ban ni doni ba CL Mashring ku vice president ini working president sekalian kamu juga long vice president ila represent lagi block wise mo lagi konstitusi tinggal yo ka full body menta ka full team jong ka Riboy kontraktor government kontraktor and government supplier association ikani ka association menta ngin rekam sakmat ka bangin ngin ya trei ban election government ban demand ya ka hop pajengi ban kum ki lokal kontraktor ngini banyo ya ki kam ki jam ki bawan hapo ka district ke jungi namar ki lokal kontraktor ke jungi napo Riboy district ngim julik ban thep tandar ane ngim julik ban warkam siwe ki district mostly ki kam 100% ki bangi ni thep pe hapo ka district ke jungi ki warkam namar kata ni kadon kani ka asion ka ban pe nam ta kita baro khoi ban pe ngor ru ke ba ki department ki trekam ngene namar gi babon kalau rekam kam sim la penhun yang kontraktor tidak masuk halot juga kata te ngi kermen ba kanika ka tim ke batmai ka jing yalam ka junga ngi trelang bat ngin don ka jing konsult man kapor kuno bengin wara ya ka jing bahalang jogi kontraktor ke don apa ka distrik ni community ba kanika sim jogi ka jungi kana ya sakmat ngila menora sibon ka jing kala ba ka jing long teli kum ki kontraktor apa ka distrik ba ka jing boleh sibon Pidon kam nong shondur ne nong ringdur hakijing kawai jongpi ne kijing kendu sa kan mau jongpi pun shangi ngin pele mangi kat kum kajing kwa jongpi kador gababit la kadai mensi ne menmin pranyo lai ariwei sau iwei Pidon kam projector ban peni film ne pidon kam projector na kebentai ki awareness program jongpi pun shangi ni ai wai shapi Pranyo laiwe kendai hendru iwe arnyo lai